Pekinti seeking young la some tissue. Taring Pentagua, Takar David, Sabatu, Chidijubet, Sabachanga, Residave, Singularim de Kusugi. Let him dina Himachelki, Sikon Chota, Chikev Lunche, Choki, Kusav Ushoto, Ngade Shuman Nila, Pemingwene, Tuji Cheshu, Zegonam Kortang, Pende Sikon Choki, Europe, Finland, Na, Treso, Timisota, Zugla Lokanki, Lomacheki, Trela, Pedon Kolangote, Navakor. Pemima Chitu Kuzab Sojune, Gujarat, Nadena, Pedon, Shukui, Nave, Korche, Nyeshugi, Sangu Shifta, Shamla Mesirona. Tarin Chidchube, Seva Chongani, Kaga Chanjo, Himachal, Ngade Kyasa, Simla Kandi Tangchen to Kundun Kizor, Himachal Ngade Sikyon, Kushab Acharya, Devra Chota, Mixe Kundun to Chikev Lencheki, Kuzab to Chate Lenche Kushab, Mahendra Singh Thakur Choso, Namni Ushuto, Ngade Shumani La, Pemingwene, Tujiche Shunayu Pate, Kapter Pende Sikyon, Bomrambal Osan Senge, Chokibu, Pemima Chitu Soshan Acharya, Shipins of Chota. Yaga Shuman Nila, Tuji Cheshu, Chetu, Soshunke Tongmi, Penjor Kalu, Kamayishi Chota, Chede Kalu, Chokyon Wancho, Choso, Pimitikzune, Uti Kaji, Yang, Leshuna Yubare. Himachal Ngade Dini, Debe Milo Chuta, Truzam Nesung, Chinor Consequem Gochomachoke, Shugneta, Pimitikzuki, Dine Chayoba Sonza, Pemir Tuna, Ngade di, Kejen Shik Chayobatang, Taring Pande Kashaki, Lamde War, Simla Chikeb Lekunke Gengur Kansheto. Ngade dina ne de pemi yongki tsabshude Himachal Shuman Nila Tujiche Shuve Zegoshi Kodina Yubatan Zegwe to Jinor Consequem Gwenchobachoki Karma Duin Samki Mixe Sunti Shik Zena Yubare Tena Consuchoki Tabar Milo Chuta Ngala Ngade de Shubering Tutro Wachungor Katseshing Kanyi Cho Payu Pe Nalenda ne Gube Lomashik Yimbatan Ngade de Mise Shikya Yinche Sumamase Himachal ki Sikyon ha Chikev Lunchen Nambani, Gombokani Choki Uti Chayoche Gazete. I always, as I refer, the Himachal Chief Minister and Governor, I always mention my Governor, my Chief Minister. Because now, nearly, I think, 59 years I live here. Chawzung Tengab Zamning Sajo Kansar Simduki Kange Shukje Teshibe Tudir Pemi Tabar Danyar Cheyebe Semtan Semsor Korso Yagagi Nawe Rignete Pendo Chembo Yabashigindu Kanyi Chone Keje Rigneti Yagarna Larsu Zeta Nashin Yeche Kapeshing Teni Pemingwene Yagarla Par Gadinche Shuashik Chagyoche Kapesong. Today's world, you see, passing through some kind of emotional crisis. So in that situation, I think ancient Indian knowledge how to tackle our emotion. That is something very relevant. So last now a few decades, I always try to make contribution ultimately for humanity. Tadun Consjoki Tabar Milo Truju Nevering, Pemir Tungu Roram Kanle Nankinki Ngade Uti Desue Yonki, Gadinam Tu Tensutanta, Tome Gaji Zana Yopare. Zegu Kundren Zowo, Himachal Ngade Sikyon, Kushab Acharya Devra Chota, Mixe Kundren Ngade Chikep Lunche Choki Kusab, Ngade Tredenta Shingshu Dendong Lunche, Kushab Mahendra Singh Thakur Cho, Chedu Kundren Ngade Chikep Lunche Surba, Kushab Raja Veer Badra Singh Cho, Che Ngade Uti Nambe She Chiktaki, Pagwin Niwar Luki Tone, Dewa Tamsab Yeje Sungbatang, Tadeng Pemi Gadin Samshe Tone Gyagar Chitang, Ngade Jela Tujiche Shushimater, Irang Alje Nawatanta, Pemi Tone Lo Nitan Sum Zamayimbar, Debe Tu Ringbune Gyagana Nedu Cheshi Yebe, Ngade Yumitabu Chayobale, Kundren Tenda Kanyang Mijen Sungshi, Tujiche Shukoden Kanyang Meje Sungyobarje. आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। अतिथि 2-3 दिन के लिए अतिथि होता, ध्यान करो। जब लंबा समय हो जाता तो घर का हिस्सा बन जाता है। अतिथि जो होता है वो तो 2-4 दिन अतिथि होता है। अब आप भारत का अभिन्न अंग हैं, इस परिवार के लोग हैं।
हम सब एक परिवार के लोग हैं और सुखपूर्वक आनंद के साथ आप विकसित हों, पल्लवित हों, पुष्पित हों, आपके मासूम बच्चे खूब पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और आप हर क्षेत्र में विजय पताका फहराते रहें और आपकी उन्नति और विकास होता रहे। समस्त भारतवर्ष की ओर से ये सद्भावनाएं आपके प्रति मैं व्यक्त करता हूँ। आप आबाद रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें और इस देश में पूरे आनंद के साथ एक अपनापन महसूस करते सुखपूर्वक जिएं। इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ आप सारे प्रशासन के प्रति आप सब Kapter Pande Sikyon Choki Himachal Shuma Nila Tuji Cheshu Chata Kunden Zowo Ngade Shunke Sikyon Chola Puyo Batang Tana Shi Pende Soshin Choki Chikib Lencheke Kutsab Chola Chata Puna Song Tetan Chepchi Pande Sikyon Choki Zewo Nguje Ki Sungshe Tu Kyana Ki Pesa Zensung Chepe Wanki Milo Tukshu Samke Ngwela Pemi Lana Mebe Uti Jinor Konsikem Gun Chomacho Puki Kasa Lasane Yagar Danam Salam Shafso Koyo Batang Tabar ki tuyun ring ngade shuma nine tungur ta kyabgyor khangle na yobe toji che shugyu yin che songna song. Today we are here to thank the beautiful state of Himachal Pradesh, Tibettv, because 60 years ago His Holiness the Dalai Lama had to leave Lhasa, the land of gods, and after 14 days of trekking, he came to India and to Himachal. So he left the land of gods, but he came and settled in the land of gods. And it's apt that the place where he's staying, it's called Dharamshala, because Dharamshala is normally known for people to stay for some time, then to go on or return back after their journey is done. And we regard India as our second home. But our dream is to return to Tibet one day soon. And I hope with your support, with your friendship, Pende Soshin Choki Kyang Pagwe Ni Ki Telam Chitang Lakwar to Himachal Rampur Saneta Pewar Tenga Tsongki Telam Yoba So Tenso Da Ngade Shuma Nila Tuji Che Shuna Song Tana Shi Kyaga Shuma Nila Tuji Che Shu Chede Tsokchung Ki Tsongmi Pende Penjur Kalen Chota Pende Chede Kalen Chot Namni Ki Kyang Himachal Shuma Nila Tuji Che Shivadanta Pemitik Zu Kasha Ki Utibe Tuji Che Shu Leshi Kola Ngode Ta Ngadi Chikeb Lenchen Surba Cho Webe Ngade Trezo Timita Mina Namla Chata Je Pina Yobare Zegwe To Peki Dogar Sogata Simla Tenlo Soki Chinang Ki Rikshung Tapten Sigwe Shusong Choksun Zegwe Nangsa Ter Chiti Peki Temten Kane Pagwe Nike Deve Kola Pari Temten Nawatang Tanangshi Peki Menzi Kanta Simla Nyingma Gweba Chonang Gweba Chekya Nyamshuna Yobare Yantale Pande Sikyon Cho Europe Gekab Kha Sumte Chek Jitun Gekab Ta Slovakia Finland Cheso Shungde Chobet Na Yobatang Zerim Dishi Finland Na Jugdi Yobare Tenya Dutangame Sapasan Ni Yutena Zerim Zowo Yasa Helsinki Na Helsinki Sugla Lovkanki Lomanamla Chepsi Ki Tingche To Gekab Ki Ngunzi Matope Pemi Timta Chepsi Ki Kuzab Sembe Mina Shebe Jeshito Sushena Do Tana Shin Pande Sikyon Choki Yute Rikshung Tang, Zerik Lunchen Surwa Kusha Pawo Arhin Maki Chotang, Jangu Sobe Trezo Tumi Satu Hasi Cho, Shenya Yute Pedun Gyabgyor Sobe Tsomi Sota Jireshuna Do. Yang Pemima Chitu Ugasa Yudun Lata Chitu Ishidomala, Chitu Geshe Laramba Ko Losan Pendela Chitu Kunjo Yambela Jele Dube, Kuzab Sojone Gyagar Gujarat Ngadena. Chetu Penrik Sota Chedeki Pedun Shukuna Do. Gujarat Ngade Chikeb Lenche Kusha Vijay Rupani Cho Jete Shute, Penakit Netan Kola Deje Nayobatang, Tana Shi Ngade Chikeb Lenche Chumpa Kusha Nitin Bai Patel Cho Kya Jeteki, Pedun Shukun Nandawamase, Gujarat Ngade Sikyon Kusha Om Prakash Koli Cho Kya Jete Shudo. Tana Shi Ngade Trezo Ki Tsokzo Tang Ngade Nishu Tang,
최된 렌체 surba ngade BJP sidin chobe chozo ngade trezo timiso jetenate pömi manchidu lenzo ki chapshune chamdi jedar pödün shugu ki yikchaka pinado tengdir Gujarat ngade na pödün shugu ki lerimdo tingyu rogram nangke zobute ngade BJP sidin chobe chozo de chayobarje Shenyang jidu kuzab sojune ngade Congress sidin chobe chozo dan tungje 당나시 초베 진짜바 카직단 제대 나요바마세 초베 설교바 카직단 제대기 표된 거라 슈구에서 나도 시제 지딜렌족의 구접 소중디 구자라트 나데 오엔라 나데 마하라슈라타 고와 니나 표된 슈구 갸시나요바제 다른 기생교레림 디zam니디가 벽이 년tin sarkan의 경신 수진 여배 니네니레 레림 차상 샴기 타게 가장 돈에서 그 여배 넘버스 대대 희자나로나